Mas. Arman dibayar disit kok. Kapan ini harus dibayar merespan sementara permen. Primen sih. Kapan permen, men? Inyong takone ngomongnya duit. Kalau disit kok bayar. Ayo balik jangan beak, Ceng. Disi Mas, disi aing pusing tat. Mas. Nyong harus setor yang bosnya primen ya Allah. Ya Allah, dagang alit esuk ya ora payu-payu. Ceng, kenalin saya ngajak kandang aing di warung. Ayang lihat terus terok aing ngamanjatkeun diri kieu. Aing di mage ka pusing-pusing lah aing. Nikmatna aing pamajikan aing ngeueur pusing wae. Siap, Mas. Jadi mangeuna. Camangan pusing wae. Contoh tuh awal aing. Si Mumun. Neko-neko main sama Ceng. Sama puntung sama segala aing. Lang uang. Coba bae wan bae. Ayo. Isi Mas. Oh lagi mangan yo. Kie nyong ngarep dagang kie. Dengan sosis. Enak temen ngo. Naon sih? Ganggu wae dah. Teu boga duit Maksudnya Inyong kie lagi nawani sosis. Dan sampeane aja bengkek. Non. Sekarang nyewet bengek. Gabah we, Dok. Naon sih, Dok? Bengkek naon yang maksudnya? Sama Ceng. Jadi bengkek teh siap begang, Ceng. Ya goblok amat ka nyemut begang. Maksudnya Inyong, lamun sampean mangan sosis, ben badannya sehat. Sehat kan? Permen. Nah. Aing ku permen mah daek aing. Coba cek aing pong-pong kok. Nah, gitu. Tinggal sange maka ditukan ala we. Daek aing tuh mah. Dok. Ada hal naon, Dok? Sosis, Ceng. Nah. Sosis. Oh, aing daek loh. Tadi kan minta ku permen ya. Permen. No nanya. Dok, baik, Dok. Kami can beak aing Baik. Nah. Ayo, Mas. Arman dibayar disit kok. Kapan ini harus dibayar merespan sementara permen. Primen sih. Kapan permen, men? Inyong takone ngomongnya duit. Masa bayar ngomong permen primen sih? Kapan aing teh nyaho? Jangan ngomong duit apa neuri. Ngomongnya pertama permen. Berarti salah saha? Salah sia. Permen anggeus. Baik, Dok. Mas! Singkat. Mas! Nyong harus setor bosnya primen ya Allah. Maksudnya naon? Urang saya udah. Hah? Kunaon, Dok? Maksudnya naon? Ari si teteh kunaon ih ngeretakan kos gitu. Ingat kan Kang, dibagi telur anak-anakmu. Iwak siji, wis mending dibumbune kanggo uyah tok. Wis cukup bisa ngomongan sekabehane. Lah pokoknya Kalau ngomong ka sampeyan kok. Wis ngarep ngapae wis? kok apa kurang kepiye to, Pak? Hah? Jane aku kurang kepiye. Terserah.